Alright bafethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bafethu sila kuyinkosi yamagcokama life in concept la Playhouse bafethu njengamanje eceleni kwami nginelinye lamaciko ke lapha unto encane qhawe lami khamba nyana ngishaba khamba ya mfethu wazwazisa mfethu angazi yini qhawe lami ya mfethu angikwazi ukuvala umlomo qhawe lami kwenzakalani ngempela angazi nami ngibonga nje ithuba ngeliphiwe sicebe mfethu ukuthi abantu bakhona ukubona ukuthi angiyena umculo wokudlala ngomculo wangempela ngikhona kuyo yonke into enziwayo emculweni so ngiyabonga kakhulu ngoba ukuvula iplatform yakhe asinikeza ithuba thina njengoza kwabo ukukhombisa ukuthi uyafisa ukubona lo mculo wethu uyaphambili kodwa ngafethu ngibone isikhala esikhulu mfethu the time ungena stage mfethu ngabona ukuthi ngempela le nto isele ngempela le nto leya mhlawumbe awunalo mhlawumbe wena ke mhlawumbe isifiso sokuthi mhlawumbe abaculi mhlawumbe ke begcine mhlawumbe begxila kakhulu mhlawumbe ko live kuyisifiso sami leso kakhulu ngoba mawuthi uyabuka abaculi esafika thina bekhona la uyabo igeneration esathatha thina over from yona yayikade isebenzisa ama live performance yabo then safika thina downgrade music sawubuyisela emuva kwi mix so njengamanje bangabe kwenzeka into enje kuyisifiso sokuthi wonke umuntu aqala wenza event kaMaskandi invest kulento yama live performance kodwa mhlawumbe mfethu singabona mfethu nawe ngelinye ilanga mfethu uyabakweleta abantu into encane mfethu yabona mfethu ngeke mfethu mfethu ngeke into encane mfethu into ofika yenza stage ayingeke mfethu kuyisifiso sami mfethu ke ngathi ngasuka ngagula so manje sengiya recover kanconyana ngoba naku sengiyakwazi ukucula ngeze ngiqede ngakhwehlelile and ngiphethe nazi ingane zami la makukhona zona emva kwami ngiba ne confidence nami engayazi ukuthi sokuqhamukapi one mfethu salishinje mfethu one mfethu lo mhlaba uyathenga ungabona sihleli kona lo mhlaba uyathenga ungabona sihleli kona njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimenduleni njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimenduleni lo mhlaba uyathenga ungabona sihleli kona ngiphatha kahle bayangisabawela abanye 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 encane mfethu ngeke mfethu ngeke ngiyaxolisa guys afike ngicela nilenze mfethu uhlelo ngeke into encane mfethu ngeke next year mfethu awenzi something mfethu ngeke mfethu hayi asithemba ukukhulu uzosikhumbula ngeke mfethu ngeke asipha amandla ngeke mfethu laba badinga iplatform kuphela yabo futhi ngicathi wonke umuntu owenza ama event mhlawumbe uzoyiveza ivideo abone ukuthi benzeni akusibona abantu ongabathatha kancane labo ngaba cha mfethu mina mfethu ngicela nje mfethu le ngicela bafethu ngicela mfethu kube umthwalo wenu bafethu ningayifaki noma ningayithathi niyibeke umculi noma kuhlelo umcimbi thizeni ayibe kunina nje mfethu ukuthi bafethu siyafisa mfethu mhlawumbe kubuya sizele ePlayhouse noma mhlawumbe siya kwamanye ama theater mfethu yabo ngeke mfethu ngeke we're hungry mfethu we're hungry for life mfethu kushuthi ake kube into encane namanje into encane mana siyakwazi anginte encane siyazazi ingoma zakho mfethu sidlala ngisho emakhaya mfethu kodwa manje uyabona mfethu sifike sezinto ehluke kanjani mfethu emnandi mfethu ngaphakathi mfethu yabo ngicela ukwenza isithembiso nje ngila mfethu ukuthi ngizozama ukuyibophezela ukuthi into encane namabhubesi beze live noma ikhona la ePlayhouse yabo hayi mfethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga kakhulu into encane bra wami mhlawumbe nje mfethu awugcina mhlawumbe just mfethu ukukhuthaza mhlawumbe nabanye ke mhlawumbe igenge mhlawumbe 90 men mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kubaleke ngani mfethu mhlawumbe naye yenze mhlawumbe okuncane mhlawumbe eqondene nawo oqala mfethu ufuna ukubonga abantu abasupportela event ngoba abantu abaningi bana ukuthi hayi ulive uyabhora nani but uyabona hlezi kuba nama sold out and abantu bama ngeenyawo iqala ishow iziphela so siyabonga kakhulu ukuthi bayakwazi ukusupport into enjena okuzokhuthaza abaningi ngiyafisa ukuthi nama artist ayikhuthalele lento ukuthi lento yemiming sithi ukuyibuyisela emuva kancane siyibuyisele eceleni ngoba ngicathi mawusuke uvuke ngelanga wa decide ukuthi umculi isuke ingekho into enziwa umuntu oculayo ongeke ukwazi ukuyenza uma ngabe kukhona into ekuhlulayo eyenziwe umculo ngithi awusiyena umculo so ngicabanga ukuthi kumele kube i-challenge kuthina sonke ukuthi sikhombise ukuthi la asiphushwanga sazingenela ngoba silethwe yikhono futhi ayikho into engasihlulo kuyenza lento ka live siyithathe siyenze kube yethu nongayithandi simenze azayithanda azayi-enjoy hayi qhawe lami mfethu siyabonga kakhulu mntaka babe sharp ya kwenziwa yini ingoma zakho zaphuma clean mfethu isystem mfethu wenze kanjani isystem mfethu yamanje mhlawumbe nawe mhlawumbe yagaxelisa mhlawumbe nawe noma
kuyenzeka phela uthola ukuthi amadili ahambe aphelelwa ama contracts Oh yeah then ke kusuke phela onke ama party benefit angithi ngokusebenza ngokuphuma komsebenzi Yeah. so uma ngabe umunye esethatha imithwalo yakhe ebhekale akubi mnandi kulaba akasuke esebenza nabo yabo kuya kube ukuthi kufanele kuzanywe indlela ukuthi kugodlwe umsebenzi wakhe noma kuvinjwe umsebenzi wakhe ukuthi ukwazi ukuqhubeka usebenze so iyona inkinga esinayo ukuthi isikhathi esiningi laba abantu abasidistributelayo bayadla ngithi nabo so uma ngabe usudecide ukuthi njengoba i-contract isiphelile sengiyale nawe iyale ebese kuqala kungabe kusaba kuhleke but ke into ezohamba ihamba ilungu ngoba ngicabanga ukuthi iphutha malisuke lenzeke komuntu oyi-1 lisuke lifundisa nabeza ngemuva ukuthi okay wena ungabusaqhuzuka la ngiqhuzuke khona then izame enye indlela ukuze kukwazi ukuba right. Awula mfethu ngiyabonga kakhulu umntakababa. Sharp. Amen. Sharp.